Massive, 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 massive win, massive performance. What a player, what a player, what a player, what a player. Vugira ati Messi, Messi, Messi. Ariko se ndagira ngo mbibarize ubundi umupira ni iki? Umupira ni iki? Umupira ni iki? Abanyafrika twacumuye iki ku mupira w'amaguru? Kubera iki tugeza ku munota 70 tuyoboye umukino n'ibitego bibiri ariko bikarangira badutsinze, bikarangira duvuyemo. Umupira ni iki? Umupira kuzasaza abantu, umupira kuzatuma abantu bashiramo umwuka n'ukuri kw'Imana. Ndebera Djibouti ibintu dukore, ndebera Djibouti ibintu dukore n'ukuri. Djibouti igeze ku munota 80 ufite ibitego bibiri ku busa ariko barayishyuye bakubita n'icya gatatu. Umundi Afrika twacumuye kuki? Afrika twacumuye kuki? Gusa abafana ba Cristiano Ronaldo mwihangane, abafana ba Cristiano Ronaldo barababaye, abafana ba Cristiano Ronaldo ndetse na Cristiano Ronaldo nawe arababaye. Cristiano Ronaldo yumvaga Cristiano Ronaldo ndetse n'abafana be bumvaga ikipe y'igihugu ya Argentine yatashye, bari gutekereza ukuntu bari bugiye kurara baserebura, bari gutekereza ukuntu bagiye kurara baserebura, bavuga ati ibyo twashakaga natwe tubigezeho, muratashye natwe turatashye. Ariko noneho ibintu ikipe y'igihugu ya Argentine ikoze, ikipe y'igihugu ya Argentine ikoze amateka, ivuye inyuma ikora comeback y'ibitego bibiri itsinda icya gatatu mu minota 10. Mu minota 10 buri minota 3 hajyagamo igitego cya nyuma cya gatatu gitsinzwe na Enzo Fernandez wo muri Chelsea, igitego cya kabiri gitsindwa na Messi, igitego cya mbere gitsindwa na Romero. N'ibintu kabisa ubona ko bishimishije abafana ba Messi, bishimishije abafana b'ikipe y'igihugu ba Argentine. Ariko abanyafrika turababaye kabisa. Ntago byumvikana uburyo ikipe zose zo muri Afrika zigera ku munota 80 zifite ibitego bibiri, zifite ibitego bitatu ariko bakabyishyura byarangiza bakanayitsinda n'ikindi gitego. Ya la abafana ba Cristiano Ronaldo mwihangane, abafana ba Cristiano Ronaldo mwihangane kabisa, bibaho nta kundi. Twari tuzi ko Messi nawe atashye ngo tuvuga ati noneho ntago tugiye twenyine, tujyanye n'abandi, tugiye mu gatebo kamwe. Ariko none ibintu bibaye na amateka, twari tuzi ko rwose tugiye kubyina tuvuga ati Cristiano Ronaldo avuye mu gikombe cy'isi, Lionel Messi avuye mu gikombe cy'isi, impaka zirarangiye, tubirangiriza aha turabirangije. Yatwaye igikombe cy'isi kimwe, ntabwo twashaka twari ikindi gikombe cy'isi cya kabiri. Ariko ikipe ya Djibouti duteje abantu, sinzi ko noneho niba uyu munsi abantu bari bunarye, sinzi niba uyu munsi abafana ba Cristiano Ronaldo bari burye. Speed yarimo afana Djibouti yishimye avuga ati nta kibazo bwo na Messi agiye, nta kibazo. Ariko ikintu kibabaje ni ukuntu ku munota wa nyuma, mu minota ya nyuma, ikipe y'igihugu ya Djibouti dukojeje isoni bikarangira bayitsinze. Massive kuri Messi, Lionel Messi yanditse amateka, abaye umukinnyi umaze kuzuza ibitego byinshi muri iki gikombe cy'isi, agize ibitego 8, mu gihe Kylian Mbappe afite ibitego 7, Haaland afite ibitego 7, Harry Kane afite ibitego 6, Dembele afite ibitego 4. Ese ninde uzaba top scorer w'uyu mwaka w'igikombe cy'isi 2026? Ni igikombe cy'isi kiryoshye, kirimo amakipe ari gutungurana, ariko andi makipe makuru akaza kwerekana ko hari amakipe makuru, akaza kwerekana ko hari amakipe agomba kwerekana itandukaniro cyangwa se gukuraho urujijo, akerekana ko ari amakipe makuru ashobora gukora ikinyuranyo anytime. Cristiano Ronaldo yerekanye ko yashaje, ariko Lionel Messi yerekanye ko ari wa mukinnyi ikipe ishobora kugenderaho igatsinda, ikaba yava inyuma ibitego bibiri igatsinda ibitego bitatu. N'ibintu ni performance ubona ko idasanzwe, ni performance ubona ikipe y'igihugu ya Argentine yakinnye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma, ihangana no kureba ko yatsinda igitego cyangwa se kishyura, ariko bikanga kugeza ku munota wa 80 ari ibitego bibiri ku busa, birangira ikipe y'igihugu ya Argentine yishyuye ndetse ikaba ibonye itike ijyana muri kimwe cya kane kirangiza. Mvugira ngo massive. Niba uri umufana wa Lionel Messi, ndashaka bamumanure mu dutima muri comment, uvuga ati bye bye Cristiano Ronaldo, komeza usezera Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nimwe uyu munsi yanditse post aravuga ati njyewe ibyo nakoze birahagije,
ibyo nakoze birahagije, avuga ati kuba ntatwaye igikombe cy'isi nta gikuba numva cyacitse, nzakomeza ndyame nsinzire kuko ikipe y'igihugu ya Portugal nayifashe itaratwara igikombe na kimwe, ariko ubu aho nari ngejeje ku rwego ikipe y'igihugu ya Portugal yari maje gutwara ibikombe 2. Ati nzajya ndyama nsinzire nta kintu umutima wanyu nshinja. Cristiano Ronaldo ahari ndakeka ko akimara kubona ko ikipe y'igihugu ya Egypt imaze gutsinda ibitego 2, Cristiano Ronaldo yari mu byishimo bidasanzwe, ba Speed bari mu byishimo bidasanzwe, abafana ba Cristiano Ronaldo twari turi mu byishimo bidasanzwe, ariko birangiye byose Lionel Messi abitesheje agaciro, avuze ati ngiye ndashaka kwerekana ko ari nge nimero ya mbere ku isi. Wabyanga utabyemera, niba uri umufana wa Cristiano Ronaldo impaka ziracitse, emera ko Lionel Messi ari we mukinnyi wa mbere ku isi right now. Intebe niye, ahubwo n'indabyo tuzimuye, kuko Lionel Messi yerekanye ko ari umukinnyi ukomeye, ari umukinnyi ushobora gufasha ikipe ye ikava inyuma igatsinda ibitego 2 cyangwa 3. N'ibintu bikomeye, ntago ari ibintu byoroshye. Kuba ikipe y'igihugu ya Portugal yatsinzwe igitego kimwe kugira ngo ikishyure bikagorana, bakayikubita igitego cya kabiri, urabona bakayikubita igitego kimwe kukishyura bikagorana, match ikarinda irangira itishyuye. Ariko ikipe y'igihugu ya Argentine yerekanye ko yo niwayikubita ibitego 5 ishobora kugira ishobora kukwishyura ikaba yanagutsinda. Ni umukino wari urimo ishyaka ryinshi, ni umukino wari uryoheye amaso, ni umukino wari ugoye ku makipe yombi, yaba ikipe y'igihugu ya Argentine, yaba ikipe y'igihugu ya Portugal, yaba ikipe y'igihugu Argentine, yaba ikipe y'igihugu ya Egypt. Ni umukino kabisa warushimishije kureba, ariko birangiye ikipe y'igihugu ya Argentine yerekanye ko ari ikipe ikomeye ndetse ikwiye guhangwa amaso. Ikintu ndi kwibaza ni kimwe, ese abafana ba Cristiano muremeye ko noneho Lionel Messi ayobora cyangwa se ntago muremera? Andika muri comment.